الحمد لله رب العزة بأجل بمن تعلما سنكرهنا علماء صوفي دم أمة نبي سبيلم دوسا الحمد لله رب العزة بأجل بمن تعلما سنكرهنا علماء صوفي دم أمة نبي سبيلم دوسا صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Dengan kisah barang sufi diulit di tempat mulia, sino ulama sino nabi oleh Tuhanku yang Maha Esa, pendiri daya pun oleh Abu Ishaq al-Amiri ayah di Abu Tanya Dumna la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Abu Syibatun kosong si kurang tujuh meninggai dunia, makam di goknyan bahasa bertempat lam sayun menghansingan kuburnya daya ngebangun tahun 27 yang cukup dijadi Siranjaya nan oleh ditiji moga-moga bangsi gom Aceh ditenupana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah khaliqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malik
sabin jaga ngayang la ilam an abushi hayati sinul ulum jalita mumada ono dinelun rawi moga hayati berjengke cerita la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin dina pemimpin dunia tapi putranya yang cukup mulia Abu Athaillahu rishikama hai Tuhan sidra sabin jaga ngayang la ilam an abushi hai agi sinulum jalita mumada ono jilenun rawi moga hai agi berjeka cerita la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin la